Nebeje people congratulations. Chariu sasa mwenye nake Kiambu Road. Dakika wewe ngani ndabi ya kusevu. Mena kadi meta ku DJ Junior the Hindi. Na makirwa mutaratara wako ni gari, so I respect you. Be yakora adimi akona ndurire. Na pia mna dadu wapatie maisha marefu. Niko kwa kuma Monday kinya Friday. Matita Mr. Mavila, Mr. Mandunya, Mr. Matuyu, Mr. Magujengo Jengo. Kumeko mingi nyati na ashara, yesho etamurire mbuka tuka na kaitu metaboshiko. Nabonga nyawa Juma kuma igano nyaga mungu latuka urarege. Naguo tuko tuinake Botele FM 104.8 FM. Nada mena mako irekeria urunu. Oza. Wakani ya mwisho. Bwana asifiwe. Ndango kurolia. Na ningire ubigira kule gatonde kurolia kiuma. Adone nayo ndikuwa makole bana wala. Thank you. Ndio ndio ikeweje hora Pikul. Ideta digital content creator. Pikul yata ideti muno. Wakinya ni hora monetization work ya content. Na oho nidikana ginya hede channel yako ya Hakito no Pikul wadeithirie. So wakola twalegeti wikene muno hari igire. Ari digital content creators na ndao kina muno ni kineru watu onia. Ege ni jiru tukurumireire na ngaiwa mu yakurathire. Nijitago kuroria ithu twendagia mucene koguo mutigakene ni kuheana micene atumia maria ithu tugathikuria tukaandika na tikisho marakiga maragicigwa na thuri koguo ndio mungikira andu mahota Mwathani agocwo itagwo Jefferson kuma Community TV na ukore kwa JCM TV kule handa niguciarene cihanda Friday kuma thaa 10 nginya rihanda themwe na Friday nginya thaa 3 ucio ni kune ureha maandamano ma Jenzi aigana yakwa ndiraina na mbere hau thi ndiranyua cai Bwana asifiwe. Muriega jitagwo Muthoni wa Maina ama DJ Sonia ama DJ content creator na Pikul head ya account yako ya DJ ya Facebook. Ndiko mugwanja na ndio ina crunch la mtaala Pikul kidiraga crunch la pressure. Kijira relax akijokeria account Pikul. I respect you so much. Nego tondekero kuma Friday twajerera turetokana na thĩinĩ wa Kameme FM Kigosho Night kuma thaa mũgwanja cia ũtukũ nginya 5 kĩroko o kama kaida njugaga igũrũ rĩa thane. Alright DJ Soliro wega mwana kaida mũingĩ kama kenene ũcio mũgongo wewe kuna jambo ati oza na nini twaraga na matulu wanja na tiaki history cia red camera na gaina gro to kĩndirikana mũno by the show cia kone ciratire muno ona gĩtũkĩra ciro wa GP nirathiĩte wega mũno ona hega pati gũtinia kamati wanja ndikange aranjĩria nĩ mũgũkona very soon alipia itezi cia na red camera hega gĩgũtinia kega mũno otherwise tutago mzungu mwenyewe muna Jomo Dorogo kule kwa Kigosho FM kuno kwa muci wa thayo. Thank mwiga iwanja ogenda kana gukuona. Pikul ni bata ko muno baide twamenyane na Pikul 2018. Hinde gidande kitone muheshimiwa ngari ya Juni na ndaga ngiri wiki. Gai. Gayema. Gayakora hivi. Wiki. Ndono wega ngari ya tondu no cia ndire ya tondu ringi. Nare makati akora puru ine kama kora puru. Jetale areki woga puru arutire ngiri. Wateithagia. Kaya kwa hiyo bro, gari ya toro kilio mane ya ndenegio hadi. Na God bless you so much mheshimiwa. Tuko pamoja. Asante sana. By the way, ngiye tumeka udokambo. Utagaji wakwa. Gari ya Junior ni kuriski ariski. Kura kwa Gutana FM. Twathiaga nake Sunday hwaini ni producer wake. Na munene ura wari ku by then ni aragaga njarie auga kamwana kau ni karatondoira. Sure ni moigwa gitondoira. Tugakinya matu ni ithuothe
Ngaro yake njira munajomo. Tondu by then ngaro ya githungu ni kia muhingicaga muno. I'm talking by then. Githungu ni kia muhingicaga. Riu reke ndimurage ndaga wira. Githungu ni kia hingicaga ngaro ya muno. Riu maundu mamwe makamuhingicaga nja we ni urithomaga maundu mariku? Na munene akurio ko umeno ni nie ndakuhe mweke uriku uci wa muthomera na ndayo chance ni ngai abatia bendo guo ngari thaka meme ngaria munene akarakara kauga let's have a meeting next week ngai akaja tutigũthie ni ndi kwa ruto azi mama hiriki wabisi igire ngaria kirisikira wake akinjira ona kama mafute nowe munene okinya wari ngai ni baga ndagifutirwo Ngari yake ndeithia akanishika mkono nginya haha ndi muthenya wa umuthi ngari ya utangathwa goke ndiko handu no ngandi ifuku ngiandika ni ukapia handu tondu no arisikia wira waku na nginya gutire matuko maingi. God bless you. Muthikagirie Kigosho FM na thutha program cia kunenagia wega muno. Asante sana. God bless you. Thank you so much. Oyo murona ri arakire kanitha munene ndiga ni pastor acoka ra uheani hare bypass oria haya kanitha basi ni kiundu akire mekio ala makota by the way, thank you. Congratulations to people. My father the pastor muthenya umwe ndature itwe tondu gutungatiri ngidecide ndimwakire kanitha by the ndakire kanitha witu Deman Soul mukanitha wa my father kimwakira wothe ukihũthĩra mbeca nyingĩ muno na kimũrĩkĩria na kimũgũrĩra ngari by the ndamũgũrĩra hari no kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ndiekire maũndũ macio ona itũndikĩraga no kuma hĩndĩ ĩyo nĩnyonete Ngai ona gĩthuka wĩ mũira yani wĩ maũndũ maigana ona nĩnyonete Ngai rĩu piku rĩu wendo wacogotha Ngai Luetera. Asante sana. Haya, thank you. Na sawa. Haya, DJ Sony. Welcome back to Media Max. Na it's good to have you back. Thank you. Ni tanera ndoria njikaga Happy Cool twanoka nake muno guku. Na nyumberia irakitwo haha anjirire muthenya uria ambirie kwamba nyumba eno anjirire muthenya uria tugakuhiriria kuhingura iyo nyumba toka ndimihure mateke na ndiri ho koguo ni aramihurire mateke ni aramiagurire mateke. Congratulations sana na tusonge huko mbele na nie kuria gwa Kameme cihanda thiini cio tuko wiguaga mundu kwiraga alright. Asante sana. Na ikiwa hapa basi ni Costa moja kabambe tena zaidi. Na kuchomoa hapa upande wa Thogonoi, Thogonoi. Yes, jatago DJ Junior the Hindi na asanteni sana. Asante. Leketo mwenye hilo yoga. Sawa. Nemata Sony igira haria andu angai nuruga mai turi ake nuru nuruga mai ndio pandekete wewe